Zajebane rime, profesor Sterma i dalje rime lema. Nema meni ravnog, je sve meni ravno do mora. Lice nešto više bora, ali opet, brate, nisam ružan konaj. Ja sam se bukvalno prijavio u minut do 12. Najviše iz nekog tog razloga da vidim šta je to, kako to ide, jer sam bio upoznat sa formom takmičenja, ali kod nas se nije nešto slično održavalo. Super iskustvo i ako ništa, ljudi koji se dvoume bili se prijavili, ne bi ja bi im savjetovao bar zbog tog aspekta da se prijave. To iskustvo je nešto što će im više od te pobjede trajati. Reakcija publike, reakcija sudija. Mene je oduševio. Sterma je stvarno zaslužio to. Pa očito je pobjedio zbog dobrih punchline-eva i dobrog tajminga, znači dobrog freestyla. Originalno, inteligentno, elokventno, reakcija publike sve govori. Vidim, počeo si bildati, zadosi se dosta, ovo je do mladi, fist je preko mosta. I molite, ja sam plako od smijeha, stvarno sam drago mi što sam došao radi njega, ozbiljno. Zato bolje ti se skloni sad sa ove biner, probijem te na betlu kao tvoj ime. Nekako mi je cilj nasmijat ljude na račun ovoga protiv kojeg betlam, naravno. Sam uvjeren, opušten, siguran, stand-uper. Ishod ovog betla bit će priča tužna. Nabila si kapuljaču koliko si ružna. Može buke za Stermu! Nakon te 2010. moja odluka je bila kačenje mikrofona Oklin, tako da takmičenje na regionalnom nivou mi u petnim žilama nije bilo. Pošto je bio šampion, a sad je cijeli battle postao regionalan, mislili smo da baš on treba tu imati svoje mjesto. Dobio sam poziv od Red Bulla, hajde, moraš, pobjedio si prvu. Na kraju je pravo dobro ispalo po mene. Šta se dereš, ne kužim te prika, nisam znao da ću beglat Beogradski sindikat. Skoro sam napisao Coa, tu sam mislio da ga je baš da ga je uništio, ali lik je jednostavno uništio nas. Ti si goužno, brate, što da ti kažem, imaš Timbeta na tvojoj strani, ali došao si u SAD da te Sterma sahrani. Dobio je Coa sasvim zasluženo. Kulejt kaže Sterma, Timbe, šta piše? Sterma. Najbolja stvar što se desila, s tim pobjedama je ta što sam neke svoje idole, recimo s Kulejdom sam bio 3 dana u Amsterdamu, da mi je to neko pričao u osnovnoj školi kad sam u kabinetu bosanskog snimao na dvodekaše, na Kulejdove bitove. Rekao bi mu, ma debat, možda u nekim filmovima. Buraz vidi da si loša kopija. Meni lično suđenje puno teže. Kad si takmičar sam svoje radiš, ako pogrešio si sam sebi kriv, sam pao, sam se ubio. Ovako nekoga možeš i oštetiti. Tako da teže je puno suditi. I samo još ti misliš da ti je treba djevica, kvice me zovu Sterma, ona Stermica. I svi znaju već ishod ovog meča, primili te u malter jer ti je lice puno kreća. Ja rap battle vidim kao stand-up komediju gdje nemaš svoj vlastiti nastup u smislu da ćeš pričat šale raznorazne, nego stand-up gdje gledaš da što više, sarajevski rečeno, izofiraš protivnika. Moj savjet je uživat. Koliko god se to u tom momentu činilo, joj runda 30 sekundi nikada završi, vrlo brzo prođe, onda čovjek ne uživa dovoljno u tom momentu. Razlog što sam se prijavio na kraju, to jest pristao 2011. za regionalno, je to što sam se sjetio kako mi je dobro bilo u tim momentima betlanja, kako se čovjek živim osjeća u tom momentu. Za tvoj rap, brate, ne bi dao Marku, završiš na betlu ko Kenny u South Parku. Oh my god, they killed Kenny, you bastards, now you know you can't.